Kalau bilang talen siapa tiku mai kena dua talen wasini ngona dua talen vital nongo kelau ni sana riri rongo da tiko asa vital no taktikani bitikani en single ni kuah lagi bagi tikani na single ni kuah na nito na vital no tikani na buku tikani singa ke kandabu me baka ke mami nanama kitiki nango mangusar tiki nango na buku ni kena bakaro takitiko na sota na bakaro wai serangango se na boni matango ni kinta pakitiko ani se vinga na bono ni siamo tiko mai kina kani marau ni da mai verong di domo da mai vere di mata talitiko na vata vata ni kakambura ke ngona radio bulan do vata San Francisco me ko tikanda vata tiko mai kitando ke ratinga mo ni ge wase tiko ani na nonda vitala noa me vakani ni ready to mengori live tiko kene balbalea ni rau talinga ni vakitabi mai kina vitala nongo ke vakai tu e sana vakatataro somba kana vakasamo ni no vio wase mai rau satu bakarau na turanga rua karau nonda pulang indo kaiti ko na kavidikua mero na soma se rau na beba karara mata kitiko ani na davanga oni na taronga tiko mai na kavidikua sa kavidiko ni tu city beketo e California ne karosanga bulukan dua ni singa ni bulan September ke romai veto mani tiko ningo pero tu pedeli na novo ke ona bulinda kua pat ke rau na ni ro turanga bulangi ko kere tupe menanga vakamadala te kiro yani ni bulvinaka bila boleh ni bulan turungan marama dargo keno na lewan ni sambula na siamo chuko mai na buku bila ni ko ngandre mo to ro takanda bi bukan bulu tanki ntola buku weekend una na dona ngol lag sawoti na redim bulan do batan sa bulu tini bi kebuni turungan marama dargo keno na lewan na bi ala besi buku turungan no do bunua mo sana tidika ava avo bi na te chuko ni raun da mai sota na bulu bina kena marau bi kebuni siamo chuko mai na benen buku biti baka tanga kila na bi korri daga biti lebu buno lebu buno da banga siamo chuko mai kina mai nonda buno mai no video ni sakinta bagi chiko na ka bilang di kuas yang talang nul tabi kina bi kebuni no nonta ni sa video kitu na bi matin tumbindu ya nonda buru-buru tabi kinta bagi chiko na ndo tale na ka bi binaka ni bin tala noa sa bagare tagi chiko lo toro mantan ngono binang go una no bang bulo mantangan lo mono nda ruesan da boga turanga o kanta musambulu binaka na turanga na marama di nundu ya sana boga turanga kanta bu ambulo chiko na chiko boga turanga ko risoso umbulo binaka na ngoni turanga na tuina da bagena numuru mati balu na mati abinda umbulo tal chinga le bali lebu ai bali sansa umbulo binaka na ngoni turanga tuina bu lebu umbulo tal chinga na itu boga turanga mena bala umbulo binaka na ngoni turanga tuina kasa umbulo tal chinga na itu boga turanga umbulo binaka na itu boga turanga mena bimbaci umbulo na ngoni turanga tu yale umbulo binaka na ngoni turanga tu rebitaki itu boga turanga mena manusa kena bibu bale orsar mati abinda mai nawai malua mumbulu bina na turanga twin rue kena biu bale borsar na mata bindago o bambulo tal chunga na chuku bo turanga mai bal dendenga mumbulu bina na ngoli turanga tu yawe ike muruga na nungu turanga marama na ita musambulo bina ka sanga talangani mule tabi ke min talangani mule tabi ke ya mun na siamo chuku mai na ya non toka mai nundulo mani chingna bo turanga mai yono mumbulu bina na marama tu yono kena bali mai kurri bambea na mata binda wambul tal chunga in nunggu bale lebu na mai na tonga si mumbulu bina na kunsale ba turang bale tu buki ke muru na siamo chumai na na bibu bale borsar na mata binda bu wambul tal nga bige munang woni ganda bu musa tu na bi sei biti na bi korni tanga na bi sei buru tal nga siamo chumai na dia mulu do batan mata binda bu itu kita juga di na ba buru pakas sama sar juga itu vital lot juga na mata bindabu raun nuntu bulangi pelos na ibolu rua waktu tengah kina be inoke marap abambo tame sana ndola bisara madan no vital no en ka bina gadi kuwa abi ke bina biaka di no bulangi chiko ta pelosa na ibolu rua ke inoke marabu be baka ngana kene baka rau dir no bulangi to do kardo vital no en redim bulam do mata ngono ta banga ndon men do biki liu otio yasan gitu mani chugani non da vital no en ho kuni songo lewu sana boga turang kanda bona ko tur chubi Sacramento na singo boga ro wai serang mur sambulu bina kana turang pulu bina ka tu pedeli ulungat pe ya au kera memuru ba matal tikini ke muru kamanta muru ila muru sautu mena ko reaba muru basia ina sona ila la talibani dei da bikila binaka sana ngai tos non to vital no na bong bina kan puang yo bulu bina ka ayo nunggu ila apolosa lambur buru
kantamata na ivolorua. Ngwani ni tabuki, lau tu mai nagu sa navalase, na matanggali tulunga toka mata-mata. Awos tala na koro tabuki, lau tu mai nagu sa navalase, kuno awos tanga ke, na matanggali navalase, na toka na dumo. Au maabingara vital tunga menundu jasana, ndono nambalabu. Chicken do nambake kalau coba roh buke. Kalau mai tambah itu tim mai bingara itu na bulan lalat. Bingara itu na lini sana kanda na kemanir ya. Ni beran yang bay mai juga tiga Amerika. Seminding na bingara itu. Saya lakukan cuma mai ban saya murun cuma kurang kan orang. Naka belum na tupe belum na nunggu ilanga o inoke kana nuklau marau o dau tu mai nakoro nakau ngasele mai nakaseleka kantabu nunggu toka matanggali ona chico ubasu i namboalu membua mali mai na ronondolo chinkavitu kiro sileru anga mai batu nunggu leni vale mai nandonga mai naguevu du nandronga sama isu toke runangone ba bini binata kichune tu kalu arumbo mai ba be toke i Amerika sama irutone sul-suli amai tostal tunganang garabitabi ina buno ke California avaleu. Benar kan turun kita merama terbuka dengan lelau bikin ini sama cuma radio bulan doa atau bambut sama tak bikin terus untuk ulangi burnai bolur uak ke nok ke merab. Sebenarnya kan tiga umat tengah be tumbur di kucikan dari Sumatera na ngone tiga bukin akan tahu melihat na nandrak ini bulan nonggo lebu na songko orang kami itu ya betul nabe matin tu lebu dan nonton pura-pura endo tiga butengan dan dona sama di kucikan itu lesu telemanta ena ngona tiga bukin Amerika songko ni ngoni kantabu Nerani Clara na wekantar saya musik mana radio bulan doa bata tunggu match juga di Bamalon tu Victor Torre dengan mungkin lagi. Nawali itu pe. Masuk kan tahu sa tiga butuh mai pembalap. Tiga butuh ngan don na lut. Kandi bitu na lutunya sana. Ardo soto cuma na turang na meramen sana kan tahu. Agak itu cuma lutu. Lalu cuma vital noa. Tulang tu nasuli baka cikina. Was tu apa na cikina Amerika berarti ni lele na liunya sana. Yang cikina lele. Saya tu untuk mungkin namai bila na turanga bumbu ni balu saya beli dari cikina sana tahu. Amaram na main adolasi. Untuk mungkin na bumbu bulu elanoa cucu buat pura main pola, ratu cuni miskini, cucu buat pura main kuriban dia, kena bila tanam merab, terasi kulit cumai, itu bicara tuna turang ngasih laku cuma mengalir ke dunia sih cuma kak pinisa, pemisok, turang ini rawat, itu ngasih buat juga sih juga, ya, untuk bayar tur itu mana sota. Nasongko na munangan ni lut ang ratumusot ang kanda ko na lut so mo dolo ko baru si batun do nambaki si babasa korwiskat kilat ko ni do na sa don rutun na buji na sa kanda Amerika me ba ko ni do na sona don to project na ba ko ni na ya ni wali lut na sor ya ni wali mbula me ba ko ni bici. Aku sentuh mungkinan sih kalau cuma orang mai kentau, kalau mai suba mai, baku itu ni ayam mai Indonesia yang kai minoni mau bak na shipnya agency baku tu mini baku tu na bill of landing. Sampai minrin sungguh cukup nayan cuma menawar. Lawan jadi boleh mulai, kalau masuk modal tinkor. Boleh na Ministry to look on the Ministry of Finance, customer, bula,
Olong na Port Authority, murang desi boso chicken Port Authority ndo na biangon. Emno ni kursina, libi tau noa. Min ro chunga ni seri kuma ni minu chuna na ibola kami ndo dulok watat me ko magal tu na ne aya ndrichu. Sabi ndo na kana sali burlaw ke uman kereba daran ndo na bibu ke me lakay na kemba nung sa andon mungkin mana urun andon kawamo daran ndo na bibu daran nila ko tiba may minangani raw ndo na richu raw. May bago na walilin ndo na vital mo may minusun ni binakan na bimayloy na sano kanta berita. Dragon kita juga na sota. Karena runong dulu cinta itu, dokter na lut, untuk na lut, ni kurang tang lut sama ni episode vital mo, mani robar tinggal dia na turangan dulu si Wimon Datai cuma deh, penisa bungsong turun robar. Kerja untuk radio mandat tinggal nama dengan komiti, di tiga talent untuk project. Ama ibarat kena ndutuga kama yawe, itu ate ni tungguan ni project bina kami ndutuga raba na buli. Sama ni tiga buta gile na soko na kandabu UC. Tiga na sa tiga bumi ko rin sa songo. Sampai tobule me chili me baka lautai meron ni lakwata na lawa ni bunoka. Tapi juga nak kanda wisi mendor na non-profit organization. Yang bagian yang kami tiga kena kundri juga, mezawa dengan mendor tali ni karuni kampanye, mendor tu nagai bintang macam kena kanda bu LLC. Una. Kutoka, hendak kawalebu, bikem ni nagai siya matali tinga maingo, kita makikem ni na vitala nongo, tosti ko na vitala noa. Tutoko baka levo na tutoko baka hoti na ibaka madala ya. Doga na kau baka samtara tiko na nongrongo da tiko na nongi baka madala tumburu ni kilani amai tabo di tiko na kona karua ni kampanya ya na kandabu USA investment LLC. Ya ange mai tabo di nga na makirua sawo tina mateni ngona to ange me vital no kina. Au kila talanga ni na tu beka so era na vital no tu sar na lomo taru tu na dava beka e na duindu kina na kena sama idili tiko ngona kampani sena songo beka ruango kona kandabu USA wat kena kandabu LLC investment LLC pero na ruango ro sama idili tingo na dava beka na dava na kena duindu me baka tutu batataki kena sa divi tu mai. Awalnya na kandabu USA ko non-profit organization registered in America ngaraw ni kitu bibu kikina ngaraw sa bibu me wakati dua sa ka mana na unong chingka bitu unong chingka walu kena solata kena kurbu goro may nambatu yasan na kandabu LLC baka ngawa sa wartego tindi ko endotain na kampanye ko vivi ba business donona pero bitang no chuta na kanda to mo ni la tu bando ni na uno ka Amerika undo kerike chuba undo wartego chuba sona wartego chuba na monsal lawa Eren ni vaka, kaya render bukiki na lenya sana kanda timur. Kalau sabar tahu cina vaka sama bertemu itu kurang komitike sandai pasang aja untuk mensal minta nama ini kanda mona benaka atau wana mona ni bika, medom ni turun gami vital mo. Sandai bayu, sandai may tibuterikin na doon na sasang. E nabakasaba ni sa libunangaw na enda sa sulilabot nga sa lakot bitumba. Ena vibatornagtaki, ena mati, ena keren doon ang unsala. Meron ni lakin doon na kanya mga tumbilabo, meron ni lisutal ng tangawan na liunibon mo. So ko sulit ko nilabo.
Masa pemotor tahu itu na interview tiki Dr. T. Di sana kasa stabu cimrik. Lebu birna lewni lewi bit. Karena waktu itu nih labor sandu baku tebici. Dan beletir. Karena itu lakukan dibiti. Itu sangat tuh nih labor sini layar karena bicara pananu berapa ini juga nih. Ya. Gelora ini simbolom nan rembulan belakang tangan di terahi rasangan nan rembulan ini sini ya bahkan kayak biwata cukup suara baka sama aku suku kumun cuma soal tuku kita kayak rawan jelas kayak don namun salah bambu kita kayak dobir natural kena meram menurut cili menambah sabi nak kata mekoto mendong nasen sambung dong mendangan nasen ikuta cukup niki ikuta betul kau ini si kebina kata me turun dari kenwasi kenwo invest mengai lakukan mendungan kena vital lakukan abu nikan lakukan cuma kan berarti kan endon da usul bak endal ko tunga baliliu na sulian dundua kan rendre chu ke baka motor mo le invest dan dundua ke baka na sul baki rang da sul baliliu do kumur baliliu ne labo ne rani invest kin dan baliliu ne ga list tal chu biken kan enna kin ken Allah ka tuna na baka sama go berarti meroni lako wat ken da waru ni bula meroni buki ken datang ini salon saya tuh main suli dia berendam suli sari na suli lawan suli ya ini nak cuma berarti nggak tuh sosial banget yang dalam mata cukup biukan mana Vina kini balik baka lek sare ke baka bikim din na siya mati kumain ke baka bisa na rongode tiko na singa ke kandabu ya ndona kaya sana baka matatek sartingan ni wasi ruo tiko senga ni baka ni telak ngayani sulinga satu ngana kairtu nabuda tu na komiti sana ko sartinga ya nabuno elak tikina na ilaboy o be baka matatak ngaya ni ber ni to mani tal tiko na vital mo ni rongode na singa ke kandabu wasi ruo tiko tiko ngana keni wasi o ya na kandabu USA member letter na kanibe buke bir na weka ketiko talinga ko na kandabu investment LLC ya member letter baka tamba kindu seranga na radio kai na nema mimbula na ngoni ni kandabu ka kema misama baka tutu Amerika bina ko bale utupe bina ka sibina wala na rosa wala minichi radio bulan do batki woni sangi siamo chuma ni kita bagi chigo do vital noa take chunga ngo ni tausinga ngoni kandabu Amerika ni tumbung mandana turanga marama mana tiap ni tangi na bogi bina di kuan itu bina maru tak cukup babur baka sama cukup vital santal lanti mate be ya no ke marabu kitu salah di sana tu ini gua na bukri baka sama itu na baka sama urut baka li tumbu saranga baka tak cukup tumbur ya di itu na kan baka nui nakin anto kaules na ilabu no to bonua baka nui tegi be indua ucia ono sali su ni kina gamin dona eretu mai bonua sata tamba saranga na nonta ngolikin yang bulu sana wekanda ya rani bara ramatiki mantan no ke marabu na mbugi bina ni kuwa mobil ni sana ke na sama cuma radio bulun do bata di tango takatal manda bagala leila weekend na na company investment ni ngoni kanda go America Inoki? Na vale bu tupe we kurri banga valila na bamadala sa bakabu chiku tumburu na kena mai tu ya bu na LLC mbolet sarangan nandindu ni matamba kana na niche ni kena na niche ni bingarabi wakana na non profit ko register chiku bena 501c3 code bena IRS na inaki chiku ni 501c3 me kuni do babure tumbu wina kambani si bino songo yo banda kilachi kuna na kene didi ba kina bi songo tumbu non profit kerich na non dai tabi na non profit menda winga revelation na bina leoni buno kona ngona sama yo chikina na rona project levu angarabi na 2017 2018 da kauch na kanda udina 2019 amani nge bikero witar tar chugo tigi tumburu sanga iko dak chima na baka sama saba magal tago chugo tumburu na kena banga rai endo na ngoni sala
me vebuki na kena ngarabi mandanga ir na leo ni bunor chiki na kawa ki kandawe ko ya sangai main lago miki na wakasam go nangona kosarnga ko sa tibu me vintaki na ilago lako ko lago chumai nangona sabi na katski na me sangara na leo mandanga ni song ko kan to wakasam taji go na 501c3 is a non profit e vengarabi e taun takun song ko kan ta wakasam ta kana non profit tungo Amerika na karata ka chuba vengarabi chuko na community na itu non program serang garap weekend to na to sa ka chuba weekend ta USA ko vengarabi chikini wich na vidana bak saut kono ken mai tavindra kavindra na longo mbalet seranga isa sangai me buki mandang awir talngana leoni songsong ena sing ni taro kono kaya ka chuko kono 501c3 ela ko chunga kongo apa kami buki talnga korna leo ki kanta bu korsa tunggu Amerika ko ena kena tuya bu na LLC yo obvia ko chikinto na kena form ta na LLC ka kim do sana kila chuko na LLC limited liability company na kena na structure sena kena ka rausa Amerika moto utangan na business LLC yo na challenge lebu chuko bin kanda investment LLC balet ni singning garabo ngai bidana tamat kla na LLC ke kasing ni sole proprietorship partnership roro nang garabo renindo ngai members ruwa si tur yo kongo na LLC no na leuniasan sing ni lebi danga koya kon na dakikina na structure ni LLC o koya dakanga ba na structure ngan corporation endo na kana board ke bakandu na rede chuko na board mata te kerju kina na vichi kina lileo o tabuki o na dola se wil chumi kina sani ma rabtaki nando to mata chungono o simeli na kake de na wasu kai chuka ni simeli sangen do me wan ro chuka wina chikino na dolas wakina me korusos orto mina deba wil chikino yale o nombukele wil chikino yale erto bachi ko na mata ko mata taka chiko na chikina vale lebu yo sarto wil ke chikina na dio na chikina lalai ko mbeka i tupe watki una na wakasar na ken membul na LLC signi kararo mbalete ni signi leo endonga se leo ro etoken ke wakando na rede chiko na lebu ni tamatike de sulu chiko me era university ko era tukin kampanye chiko bir ndo no mer tarun kitu mai tarong na board ko ya kono kain buli kina na board me promote ta chiko se me wa ko kota na good governance na transparency na accountability me ke to accountable chiko na ken na kana wir na leoni investors ir na leoni kampanye ko ya wikim ro tu pe ti una na baka sama ken mai vid na LLC ngo mbalet seranga singron ke to ka bugo na kaya bina 501c3 sen non profit mbalet ni ke tu sati bu ngara wir nga na leon song ta singi la ko wali witu mana ngara ko ya ke to singi be wo ke wata mbalet na admi na baka sama chi ko na admi mure sanali khale ko sanali tigu tumbune la ko sanangai panden retak sarna kenali wastel ketu sa tigu en balalai meren ngai tigu tumbu sa sangalala chuku na bune muri me kuni ro doko bota chiko ngai dele wa chuku na liwa sanga me kabinda ni sa kalip wa na kena na kisara na kena chatu ya mena rondul sin kadi wa register kina na kena tax ID na kena bank account ke bukan na rede chuku na leoni sana tungo Amerika rasing way walke ke buka bia ka no formal investment na bina kachikina na pep ke buka na bia bulia sona nomu investment bina annuities sena pension sena kava na bina kachikina na pep ko na ka wara rota kina na kanda investment ni group investment erto mata ta kichungelo maya orto na leva korto mata ta kichungelo na bi chikina lew kan bambal ke chunum pep sesianga oi ko salgo me usa sulia sartunga o bangatangan suliangan mila pa pagawel nangai nito itabi chuko na board bote kerto na len committee na reda bi ko nilawa kitu na sangami kitu na bitu na kana kuno binak sa kitu to nangai bitang man kina kana chuko na brokers korwai type an ka ke kitu sa sangami kitu zaka bobinak
balet ni seng ni tu cukup kampanye nomor cukup na link temat lini sano kantab sewir temat ko sama register cukup nalom di kampanye na valeu Pinaka, ndo baka na kaya, ronin da na nuinde itigo kilai, balata ni sanda kilali utu na itos ni vi songo vango na wakatataro endo tu na vosa endo tu endo ngone ai e rava katava di kilani sa tos tiko baka pinaka se sali biu tiko na nungi lava na kono endo dono me biu kina sa tumbu tiko na kena tumbu ka ayala takim baka viawe endo na ngoni salango vikem ni na siya tiko mai o kilai rauni endo na nuinde tiko kina vikem ni na sa asuliam beko ni asawoli shares beka na ngona singa mite tiko kina ni wakai tiko ya be wakai pakamadala tak tiko inoke na LLC ni sa tu tokaya na board senga ni dona kai na roni na vakam beka roni kai wakai loa se vaka vakam buto senga ni dona reida na leoni songo tu doko ya koya dona kai roni dona nuindi tiko kina te kubu register mayan runa dolu tini kaviwa ya talinga na mateningona kito may vital mo tiko ni kinay na batabatongo ya sa runa bakingo baksa oti au kilani leo vitangai ra ya veania na kena wakana numiti ko na singa ki kandabu nantuan Palime Santa Rosa ke wakai don bakana nungu wakana nanu ya na bakingo sana karuiti ko niyan baki na kena sa vivi tiko mengo na Kandavu USA Investment LLC kila ni sana nalo matar-tar talitina ivim baka na banua sa enda sa tiko kina nangonongo sa rone mbakyungo naka tumur movie ada soma Semua. oi naka una na taro vinaka yo ento cukup na kambimbi minta tu wakasam tak na wakatua vital no chicken donangun ni labo sin nimbiunga ni satu besar mintu wakasam tak cukup na rendu tu na kebalang sa cukup na nong checking account cukup na nong saving kona ka ko reserve ko ketu nama ka cukup ni labo cukup mai mesoli me vango komde no nanu mutu o lebo tu manda me watumburi kaya kau nama kacik mana teratel luminin dua ngan baki. Nada ba ene beto tu matanga mo si pongan suya mai. Kau naka sama cinggo. Kaya kau turun turun nomi labu, ombite cinggo bina saving account ne. Kaya kau cinggo labu saving account na nada ba suci na rata mevi kau. Sena CDs o boleh nung CDs. Nangonong ko nangon sarang ko tu vital cinggo na inflation rate cinggo bakal na 4.7 4.7% yo elevo na CDs elevo na gaman bonds yung na kenra sa unipipul na market chuira maybe na inflation rate kan bal ke baka na bitu chuki buna na milaw na sindo na ka na rota mikina ko na wakasa mo komita kina na kango may wa tumbur bi kan nilaw lo manindo na mbaki na inflation rate na kan na chuko na biu matanggali bol korto thaka chuk na brokes o do sota o kuchkin tonga botol na nortu type na brokes ke kendo to sa Kandavu investment to mga tagi Edward Jones Edward Jones na broker kilele bungoy Amerika tu chukum baka may total na state nortu headquarters yo na nortu vingare bisa sabi talang campaign ke bicara mga tagi Edward Jones nakararokina Edward Jones matanggal group investment wango nomor tu ya lawas serang ko bina kina ni tumi bang tegir na brokers na brokers to tengah ni oi robar tabi kan na kanda singkila makaya cukup na market kanda singkila oi rang ke panon tuita virtu na van de otak me bikin na kanda singkila kan bal na ninda to bang tegir to they are well established they are registered to bang taga cukup na nomor tu kila maro richuki na nonda interest o kenta na investors bikin tu kan pembale una me uso na mutaro ko na dava sambora me mutukun sarwandon na lo manindo na baki sembera sar ni lebu na kaira lo manindo na baki na investment ke men dollar na investment bale te singkarora na dollar na investment ko da kan ko singkarora to turun na bulan na nitu bitar-tar na kana sangay me nakapabina kan na operating agreement balit si
kinto to wati kerto na brokers. Ni da men operating agreement na ni sa mau kito wala kan ni vida batana mada o vida batana bula kana sangai chungda kami kito sign ket. Wa me motor chungo balata na kawa mo magal trail we. Na kana form ta kana company me transparent me pro endi na ni number ye kona ka kene juga na singdo ngana tamate watu lo wachu ko endi na ni chairman chiko yo na kausai na ka watu lo wakina na company e ketu na chiko keve kina na mate ni vi chikina ketu na mate ni ketu na reps sena trustees ko ya na ka bimbi chiko na ngone mbi ni kina na ila bo na nge no tu itai chiko na brokers na va na watu lo wata kana da me bol na orto nge do tu kuna chiko mai na da ketu na numa ya sangke nunggu itabi cuka nunggu itu guna bertu na kenau yo na mbaki sauti me ado mai na vulo September sangke $1 roki na nakau na investment nakau September 2020 ada kana nonton tu fundraising na vulo February o samta kami na February ya sangai cukup kina na tax ID sangai cukup kina na kena form tag na bank account na bank account merlo mikina balat ni kango e pinakachike kina na pepa singi tunga menda kebuka mendo nga siron tama tarora bet ni kani yasana ko pinakachike kina me tuto watike chu na kai na pepa me bikitu kevea ucha sangay $1 rawa sangay leo chu chara chu na kenan $1 na investment account ge mendol chu ka sabulo September men September me ado mengo lebni labu sambi roilo mai rosawul kalimu chu nondul Rosawul kalimunondol ya na ilab ke ngam na banquet kona fundraising to adaka na bulo February na ronondol rosawul sangay may wadrum ke diloma me ada chuko may na ngu ngay check na singali buni ko e bi rosawul ka ono wada da chuko nondol kona kairaw kona kasa chuko raw rosawul ka ono nandraw chuko ba wada ana libni law sa chuko ro iloma yo ba samta chuko into chuko ngona leka Gay bibiso chuko na investment talaga liw na kena matalala chuko ko na ko less risk na chuko ko medium chuko ko high risk kon ka kitu sanga chuko kitu me kun kitu me expose tagi value sara baletini se watching na nandan rakini mbula sembara chuko ni kla me full katalena economy se lako chuko na songo kamani kito na numchiki na me ngona ngato me kina me rosawul wal sawul 20 komertun dollar kina me lakin na full stock ko na aggressive investment de wal sawul ko me bebe concept to valila na proje me kuni to sa bitike ven dona bunona na kangeli am dona leka me ke baka ndu bok santa ci ko bitna boli na ngono me down kina na lago kina na pandemic na mbak sawit lew na campagne ko rondu tumbutu rulutwe wakar tuna uba tuna ko wagu na chikuna nitu nanu machiku me 80-20 chikumanda me ado may nambakingo aunque kito game postal na bulo me sampai kabertu me tu sa sera kavalila me kito saran ilim sa buliloma me laukina na buli stock laukina buli share na taw suci me ngelim sa bul me bichum dengan mutual investment ko me safe talk ngai chuko ko me lako chuko na aggressive investment ko ya ke bando na kakin ko ya berber mikina yo nangono sana may tegu metu sana kilaba na kikina na market satu naroron nando tu wa tilo atak chuko ni na daw me dakat ininto na kay visaw keto sa visaw ba watul ngono operating agreement ayaw sing ni watilo atundukina una nakau ke na agreement vertu na boni trusts vertu lika tu sign la mai sang kay visaw wachuka na kene wale sing ni me ndo nga me watilo wachikina yo na tarunga ko ya una na semberin na kali werawa na lomanin to nambaki singe September go singe matay chukuni ambaki ntu war kama da metolu se bana ambaki dangere ni reda na dabo suit sa naraw Pinaka. Na boleh bu noki sa boto ke dero sebul kapana mini cito tol sar chigo na vital no na linga di kalau talenga ro sebul kapana mini cimiti na kalau bener radio bulan do bata me vital no kan kukuni singa ke kandab ana boleh dur chigo mai Sacramento to sarong do chiga na ngoni kandab dabo itu chigo merke ke kenten na magi chigo lem sar chigo bata tar rambut sa so chigo wan do na bata tar bong dabu
bino ninda suliangan ng presidente, menda sa andra ng bungin mataga, misali sumain doon na scientific. Pero mo di inoke pamatal tingin juga, turo to ko doon ng ngong. Ang may wakilato ka na kinabinak kemabale. Doon na nakabinaka o kenta. O yan na kena sa sang tagitsunggo, doon nakabinaka may balik kita ng wani kantabo. Ando sa mabuhay chukuchuk na puno lebu merke. Yo, lesuma dan na singa kantabo na singa berwai tabal tuburu. Ramion ni talo tangaman dabi kimami. Na siya mo chumala ready bulan do bata pa bibi kemo ng wani kantabo na songkok na bugaduri chuko na may sakramento. Do madanan no muli magalkina. Wala to klan na ebit kaso na bugaduri kin na sulika. Na bangun sa tsunga. Na bukod ni nonto kambani. Tadon richuga na Kantabo Investment LLC. Awali nakatawal tibe. Untuk soko na by Durchuga na Wesley Church, 5010 15th Avenue, may Sacramento. Nabuno ba tanga man tu soko ken na turangan ni Tilib. Gawa ba kan ni nandu chairman tangan ni LLC lewich ni Walut gede. Wataki Smil dengan retuna Leoni Board andru vital motal ngaji buat kin retuna nomor turara mani suli ke bindo tu banget tina talana sini boleh tu me chil dengan dusoko soko di tilu bucu na Cina kalau kena bumbung ngai lawat na wana kalau kena matai ya merusak kericungan antu turangan merama muru nandana cukup sampai na ruo cuma na waktu loliliu muru nandana cukup iban na sona kalawat adalah ucap sandan ngana info dam lolo dan retum betabu gini tabu sandi merekai sandan ngan dua iba sulu bulu cukup bertemu nalema ayat Nantana cuma untuk kala cuma inam bala na iman na yellow go dum bertukala cuma bono santana kala yang bertemu inam bala bono nantana ini rokon toka nan retu mai wal sasa in rokon toka nan retu mo ni buno era belum nan retu gele retu rokon toka nan retu kala jadi na kalewa Tebani sobi kemu na lakanda mu siamo tu babio kani na ina wana chikina dei mu sandar na kala mu dular rama na mu sote se mu binu na kala bata mena na bunu mu siamo tu wana bete limna ngiri chuma bio na mara ngiri mai bio tu na mai na bunu tukal tu na unilanga tin antara ngama jon mu binu bo yang dam lolo to ka sachi dia nyakal dam tu na. Dia kena rambut itu songgo, ya nandolo cuma cini, nandolo tu ngabalut. Kalau kanda tu ngamen nandronga, wata mai fifth, watsun ger tembuai na wa dorang endona lut, dorang ana balut tu sakti ku tu nanono di songgo. Min tu bawa bulan dokai. Berarti orang itu nabi besakin berarti itu komunikasi itu kena buguni kampanye Kantabo LLC. Yang penting na talon oli lagi, yang berarti na sungguh benda itu tali sonotar, sana tu baru mena sumat. Pinaka, tartalibi noke, doanga bolo tikmingo, mebaka dito tikunetiko nangon sige mitiku tikina na vital no aniran na tarumai ser bolamai ser na non rupa kasama, doon tarungo noke, baka tikumay na maramango tikusermay ngo nanduto kay talinga tikumay Hawaii, bolo binakateda tarong timo ko mateman dai bakarita timo ko ni LLC na liu like sara na tax na sumi na LLC me bakto bataki ke na 501c na non-profit ni pa matala madanit kina naka nataro teda na LLC
okoya sengenindo somitex vena federal okoya somitex singa vena state register singa vena state orto na leva korto volai chikoya enangay do korto na leva kwa korto na trustees korto volai chiko na to vina brokers kwa nangay lak me virtu na statement kondo bangantay vina tax file kena balik na leoni asana ira na sengani ngara untuk na kai text lagi ke pakai sana somor to na levaya balatan na nomor tu social security na nomor tu kangar to na levango ko na lurage kan balen ni na daga men na itu boilabu en ya tu chunga me verto na levar to me was juga kla ke kaman ke kasa dava na mbaki na tumbu romai kaman de rosa bulundul orto na kona kena wase na kena mai vinta ina ka orto na wase vanga na rosa bulundul kembal to sa limunundul kembal nangge no ita binga na kampani me nangge somo chu na tax ena singin do na ka na liso masaro wirna invest orto nga na leva ya kona lak me virtu na tax singni tax li usar ke baka na 501c3 sengan do tax taki na 501c3 na LLC na 501c3 ke baka tax exempt status nangay sengan ni apply wir na tax yo en elew nango na sengam dengan tentu atau na de resul komendo sum kinana tax balatan na tax apply tax nga na net income hindi na nindali kumuno chuk na wal sa bulu de sa bulundol wana milak kinana ka mesasom ko anak na wa kung gento mga tax ni tax kona beta na net profit ni dapat na baki kena bal weekend to na dividends and na reinvestment kona na total return on investment kaya kung gento tax tak kaya kay rusa nga bulundol erto na levanga yan nalak me virtu ngona tak kena tutuela na kampanya nga na sumatali na singer to sumok erto na do tax taking according to the tax brackets erto na levai iyo orto na levai ka kona social orto nga nambi chugalo na dan to irna kena o na singer to vir sarna tax na musike nga me virtu na leva naka audita kanisa matate ya tiada naktepe udah ke buat ini kali mana menit media nak loko apa berbeda tak cuma tapi talon apa berbeda kan dikuat tapi talon tunggang kuan investment apa bicu begitu na lo mana sana begitu orang kandap yo itu na ke wobi wel tak tal jangan biro turang sampai cuma nanti talon lo kenda darung atau konton investment maka orang cuma na apa malah apa tu cuma oke bikin tanang wani kandap dah satu be Amerika dah sa tiga bulan dahulu tu kini soal dah siap ino karena para ramate kini ke mami manda kamanda usabu leo ya unjonan ronan don busia usabu kisuli chuno busia ni ne biza na mbaki na kena kumuni no ni rani tu bana manda be ki mami no borong chingo na tubu chungo pena LLC ni tabo biza na mbaki ocha na tabo ni tubu taraba baka me short term long term plan ni kampanye ko. May ato pasar nang nom nasa anda to sa nang may kina zabu bucing apa paranta. Kinto nang ni kanda bu merke to sangka may brace nga sangka ida wirtu nga ko ko ni labo sa sangka Rottenberg non du sol siguro bi ang baki ko niga. Na vale tupe. Weekend na sa clutch ko boleh na kan investment retu na investment vehicle do bangtaki bakan na bonds na gaman bonds na CDs money market atau suci erandu tu na ken maturity date ke bakar na via teras ber maturity date na singni ado besar na kaya no tera sena livni ka orni tera na rom dengan mustalebi ko na kanto don motra yo ko kinda to da ka bucungo kitu vital no chubo tikerto na bro ko se singdo na maturity date singdo na maturity date na nakanga ng bimbingan ka kitu binangaji ko na limo na mbaki menda to kuni terando na kai balata meran tumbuki na nila ko na limo lom ni limo na mbaki
Asing may maturity ni bro kasi ya nanondo tu policy nga nakantabu investment. Merani watumbur kina nila. Na sing wambal-balik ko kaya wakao bitangan ng bengo veteran ng bagibo. Setaran lumniro ng baki. Kito anan mo merani 5 mandangan ng baki, merani sulian ngalala, merani watumbur nila. Kaya waka doon kay veteran yun na 5 ng baki. Sa sulisar tungan ng ngalala kaya veteran. Yun itu wechiko na yato na mo na sana lila kumain na long term plan ko baka sa pamadalotski no chairman kanta wezi nila mo kutewits siya na no retirement package siya ba ko mong kota ngono la kinewits ya na ultimate goal ko chiko memur yun ni ko na liya do ba bitan itu tulala ko tu wana chiko na kanta WLC na la ko chiko na investment ko la ko chiko through brokers ni watch talaga lima namba kito sa rin pangatakan na real estate investment meto sa pangatakan na kulibal. Nangono wate at kaya na veterano nila pulau o serraw nga natara may watch nga lima namba. Toro man ta kaya na tamate la kung may sul ng bango Kaya may sul ng bango sing sul ng bag sa watch. O ko nangono nang garing tarakin na ilaw na 2025. Yo sul ng bag sa watch o ko rin tara na 2024. Na nomu namatay ni nomu investment ya kitu sa rekordak nomu first ya kan malbali na enandindi nangonenda rentara kino kenda wato chiko na nomu may suli irna suli 2020 sar rentara na 2024 wa juga yan na baka sa may chiko na lo ni rosang lo ni 5 namba ya me rosang bulu chiko nondol mi tumbi chiko ni loma menanto to contribution chiko investment plan Nadabana mengaidabana kaliminang bagi na 2024 at least to sa dabana 100,000 100,000 na to sarani lakoban kinonton na to real estate investment saran rintig ba binang betan na kaya kina real estate rawi labo kay ko ren sa rintig sona focus meron ni rawi labo mikin na sumun kina mortgage sa dabana palatak yo main thing manage ko non to down payment na maun ngona ako sa ngay chungko memboya do ko na 5 nambaki 5 namba kaya ka tusing tarando na ka sa tunay daw 100,000 kaya ka so na withdraw saran withdraw nangono total nga natarong gawin ko mo chigo wadab kendo ya mati sembar na 5 namba ki kito sa vital no chigo na board bote kena wale selesi men zakatal na vitar tar virtu nga na bertamata kaya senta ka chigo na form wala chigo na van na details kaya chigo bikitu na lakotal na pamuri klain dombe ka serua sa rulang ka sa chigo na van rawe kaya na lakotal na vitar tar virtu men sangay men refund taki pati kena kain to don misukalis bi ko kaya kaya ka simbera da wali manambaki kaya chigo tal nga na condition kaya ka sa manual ko ban devi chi sembar na 5 nambaki kaya tal nga kito na deal takcha case by case kito na dabe nga vital no taki baltong ko nakene nakilibu nga nakamuko teliswi na sinra ni kito may visu ko meron kin nito agenda binakaitsi ko na kami sukalis bi ko ngono kinewich bana wakasama ichi ko mewo che 5 nambaki medakan kino sona merusan di watch ko na financial investment ko lako chigo vivi chiga saran do na real estate yo ni na dabo chigo na numungon mo sabi ala kinewich saran ko te chigo na kawo mo ko teliswi ena sing taro bina ngon sa tab kini 5 nambaki warektal do na ngon siang Wacing ali menambah ke sahabat tara sanatara. Tinaka. Kena bali noke wango. So ati kubusuli na ronon dolu tini kaviwa. O tiara soli tale na mbak sa o tir na soli tale na mbak yung goy. Kamat sar na soli tiko na viambaki. Kena bali ya nangone sana o tikine 5 na mbaki. Tiko boya ira sana roni turi labu tiko. Na kau ni kai tiko mengori sana roni rana turi labu tiko ena viambaki. Kia bakai ana non ritu utu banga bakate kira. Mereka go kita go na nunggu investment. Meron yung tili manambaki o sa teko wo na nunggu tubo mi na tura na viambaki na kake de wambi utu tiko na investment go. Roni vaya. Yo nunggu kito sembar ni landa basaran na withdrawal policy na withdrawal policy kon ngi chuko kina na kena distribute tay kina ni labwe. Nangono go sa chukum tanga kina no bakasam ni suli loma. Nangono sa naliado mi kina kama takatul ka buanamba ngi kaliminamba ko veteran mi labo. Ko apply tanga mai sana chukum na proses na system yan na pamuri
Nani chiku na kena no mo pleta ka meno milavo kauta. Yan ka nga waka samta chiku na wal tumunong balance. Wal tumunong balance ga sangatal mo waka nga ma FNPF na lutungan ng balance na lilinika na roto mi weekend. Kono ka bino ka chikin na real estate. Baletin ni na royal love mo value ko. Kono nito na lago itumba meto sa na landaw na real estate. Kaya air na liw na kampan liliw to para royal love value na real estate investment. May na betul kan dasang tu weekend na time men tataka na online trading sa weekend na kila kora roy lab kineliliw yo kom tangan kangon salara rocket tumbuno nungo tong meron wa buri lab kumay me was kach ko na tamata na investors ke sonaka moner getara kinon rilab Maka. Udah boleh buat, no ke bambu tu sabi biar mata cara main bulan lagi nanti bitan lo cukup wabi bikin terang ni kantabu, dah cunggo merke lewo binan kecukup na nono soli kecil apa na pitu na empati korres de na ditur talaga nono sienti tamo bili bilang sama tatu bilang kesar kan bitan lo nama tay mandangan lima na empati ka du soli cuma mandangan soli sana boleh cuma muila kore lima na empati lepas na bitan lo antar orang tengah binoki lepas na betora nono gelis tal mege sapa no mai te bu tali cukup o bambu tani ndon na sasanga binaka sasanga cukin na pimata taki buat lagi na ngoni kantabun rasa apa itu kayak mereka doon napakasam misalnya doon na real estate dia sa baka misalnya doon na balen no ki mesa baka tume balen ni ngoni kantabu mereka ang dolo pakasama ta kaya sa nangono sa nangay lesumu tikina sa nangay nakita ba po sa posting ba lang sa nangay roll to nila buidi nangono nga sa nangay lang tumigil na sa automatic nga sa price to be bigyan na invest sabibi Dono na. Nawaka sa mechi ko me sa levola kana lima namba ki me sa kampanye me sa antur seranga boy ko me sa chiku na dona tamata si ruo me sa nang karab na kana kada ka. Betan ngono ko kito volunteer nga. Simberin do na tamata so mi sing dona ka nda volunteer ke chiku na kada. Dadin ko ma chiku ni nandu chiku me na tamata. Betini kabo waka sa mo bu ke na wangango na tinggal macam ni tamata intindi nondarai. Kaya naka kitu usando posting abertunan itu kuni dakuni tor naka me personal and tinggal macam ko nagikabo wenda ertugon cuma yaran weekend kal. Kaya kitu waka sama taga cikin na kanila nga kitu sing taka cuna ko membalit kitu nga kitu taka cikin balit cir seranga no mesul. Wir na may batumbur na nonrela ko. Kumbanga usato bia plan sa turkin tu coba tolong o biar ko mga batutol na suli ke ka mo ba matatawal ngan ka na lomen yang baki sa uci na suli korang kay dur cuma na bici na sama tata raro bikitu ni lako juga ni vina cikina yo ini santo ta na songo na tamata sarna lako mai sarna ko kitu na kakitu sa vinakatsu me buno tekan me ke kameran redur me na bichikina kan durre na banquet ada kan na mantenya mbak sauts via ntona kene wasile wa korasanga tukuni wili bintona chikina korala ka ni merle vibuk kwa kitu yo kitu na ka kitu kan kitu wala nadan vida wale serna ko sasing ni matat serna na ka mbiumai Kung koiraket ko na lang kami keto sa ambitu cikon na kategori keto ambitu cikin na ADC. Oya me na ya dan kake de mbulo ciko. Keto ambitu cikon na ADC. Pote ke korra dur me na vi cikin na ke ka wasu siapa ka endom dengan un friend. To wala mo wadur ko melom ni cikin na. Meroro na ken na wasukar ni tuku. Nangono tal ngalak mikin na ka na tumbu bay laron ka bay raro na ken wasukar red. May na ken na may wili cikon na ADC nang kay hotel na bangangar. So nungon sa may mula besar. Kaya kitu nanu mecikin me sul kita dalam minggu me rodur tong me nabichikin. Me para rotangan kan we voltage ciku gitu naka. Kome kana kere ciku. Nah, kini balik noke ni naliwer la ko ani na singa wakruai ngor na de tokani or na dowito ko ditunga. Ira na siya matali tunga yani bakan raya ya watokana nondra siya masira so tiki boleh ka yo sa matata tiko na tikina amer na lakuan ni na duriani na tikina na non resoli ako ni lako tunga yani li soli tunga ya ken nem balem beko yani na volai tali tunga na ya van bakau ira talnga
irasa as investors in Kandavu Investment LLC? Kitu rucingan ka kitu sangat juga mikitu na sotawa. Betana ruang nama takal tama tana lakukan singa. Indo na biale invest, kot kindo na biale bitoko ni serang. Betakan saka ucugo tumbur nambul ni sol selawaki. Orang do maybe orang laksar kamar le bitoko na lena. Esa cungan na general fund Kandavu LLC. Koya sa lakus ngakin na ilawa. Kaya kalau lakukan suka ini, as an individual, saya lakukan tunduan, saya lakukan itu gitu. Obvia bina kata minta kami nak suka lesbi kuntu nangan memur, kalau bina ker. Lakukan ini redin tu bertemu balik selesi filter kena form, balik tamira nimbula boybol, nak kau mesulia, mikir turun kilaj. Bina kau ni tak ni sana mata toko ya bikim ni sana nama kitiko kena singa ke Kandavu en moni madango. Wakam bibiti ko bikim do naturang na marama ni namosi kena itu kutungai la karoti kumai ni sa ngole tiko yani na norto visureti naturang na marama ni yale bikim do naturang na marama ni namosi ke do na ngole ani ni tak di sana matata tiko na tikino ya ke bukai do na binakata mo do na le invest o ya mo do na kire seranga se do na taronga do virto na vakilisilesi mo ni na vakale fomo. Kaya kau ni nalak tu ngaya ni na lisoli ngaya sana ba ngaya na ngoli sarti ko na tombul lebu beka ni Kandavu LLC na senga ni lako baka me nomuni investment baka tamba kindua. Ni takin ni sana matata tiko na tikino ya. Do tal ngai taru tiko mingo baka tabu irna tu mai balang irna rauni soli tal nga mai ser na via invest tal nga mai. Ni raw? Nakakita ngono ko sa ndolaw tu Sara rotu na vitartar uklana singi dona kami buat tahu tak kaya suara dia kaya tu santola babirna tunggu Amerika la buni yasana kan mon bale ba irtal ngai balang itu santola tu vir sinda dona kami buat tahu kina Ili suna bitalono na singa Kandavu na singa Moruai ya tawal tumbur ni nauci na ba nakolo ko indua tal na program uro na ba matatagaman karuni wasi-wasi di program na baga zori di klan di na ilaw talaga na raukin na baga nguli talaga kin na tumbule buni ngoni Kandavu Amerika di ba matalama na karuni wasi-wasi di songo na baga zori na kenambu Not well today. And the wild orchid on island night kenambungi and I think which gonna on a colloco. In a way, Durchuk and Donna Hall, well, like a Viticari, can you learn a Moose Hall? 8156 Florin Road. 8156 Florin Road, Island Night today. Island Night. Dress code nga formal. Stricto wala na susulong latan na may biti generato na to kini hall may ibita na songo malo ko dai mini so ni ibinak to na susubi itampo na flip flop itampo na boy sulwata nga tu semo wati setu boy subinak sartungat rako to ni ibindani so na weekend to na turang itu kin siapa tu ngamen matanggali songo duci tu may bicin sermon andro tu tu bini hol membo do tumbo rako tawale do tumbo roko tawale so Kanjina nanun ni mentalong dali sota wabiokani dali marau yana tutala yana sona kakan portaki yana sun yana bong ni sinali nakakane rarai fritu rara mentangan simbar nalak kiri cukup murna turanga taugu umrona kanda tu mai na boliku turanga ita telebu turanga ita manasenda tuna kanda tu nayanu mai tulau dali soto mendangan dali kanya watin to sona kakana tu moi baru tira tuna turangan moram na sa free tu ni alu na ni kanya watan kena yang gona lo sar tunga mai bonua
Wito boleh mendana awai ni bulu mo ikandap. Dari kanaliw. Isuri tirana mo yan, irang tiko, may buwan na liliw tiko ni komiti, ni Kandavu, ratu apolosa na ibalurua, visuri titikani, bikem ni kaya saran, na sema tiko may bakandra, na turanga na maramatubu, kina singa kay Kandavu, na moni madango, na kena na bandoy na bakay duri tiko kina na ngauna, kena bitukutuku matilalay, kaya makao ni na duri tiko na nito bata-bata na radio bulan do bata Facebook page na bono sarangao ni sema tiko mikina gore sa nando bitu gani kina na kena tukutuku kaya makai tu tali na vika so di na via kila sampai kana taro sampai kana wakasama ninge bol mai biro na turanga rua ro mai bulangi tiko na kabini koa ro tiko talengai na Facebook Messenger wakatalang kina be tupe kaya makai so talengai na wakatataro nina sona kau nina via kila tiko kira mo nina ge waseti ko yani na vitala no na kabini koa member leta tinga na singa ke Kandavu sama itu ki kenda kosongona sing talindo na kandro via wasien na turanga berni mai dava no non tu vital no Last dot. Dongan itu wi return na turanga moramanitan teliu. Dona 15 sita na basi sa sunod to na may pick up ival na matalili ni Warway na wala koloko. Ang dongay pitar-tar tunga na turang na maramo wi Roni si Andrew ko na nrebata kay ng basi. Dongay wala nga man na turang na maramo na ita ni Teliw sa special tune ng bus. Doon 15 sita. Na-pick up ngayon Gubali. 631 Asbury Avenue. Dangan itu doon turang maramanita. No, okay. na ulung bale ha Tentu. Nasar baliw na visurage na may vital no raw. Nasar baliw. ya we to karotak nga ibidanga naka berangani go bikim ni na singa isama tiko mai sa ber tiko butiko na songoyana singa bakaruwai kena kabi na bakay duro talitungan tanisi na kena itu kutu kumatalilay sa ng beauty ko yani kaya makao ni na biya soli keriti ko mo ni na soli tinga mai ni soli tiko yani kina tikina ni ber ni gali kaudak saran na nung ni soli kina tombu lebu na bakararatakan na kena bidbintay tiko na soli sa nakilay na puno ng beauty na berto na value takitiko sampai katali tuku tupe au sa ni baksaboyan Ya, waktu total wabli bidangga ni tentu sama bitang ngorau. Bicu biro na turang osos na ruang ko. La di rosama ba rotal sungai da buku distong kada singa berwai. Uno to manangan na bisurage. Mana to sana bisurage wa buku singa. Bir nangon di Kandavu. Tentu ana singa. Lili besar tu na do esa tun subis sa pusat sa mini rawayat o ba bimbi singa na kata-kata. Ay kaya ano mo na may sulit ko na ni investment na na list nga ni Vicky ni aron yon ni bako tanga men ni sulit na kon sala nga sin dono company ana gay va zuria di rara ya na single sa ko ruwa yo ko sa ko ya un may nanugasan no bo binang tingiro nga turang na bakal sinubir na biyo kan kasi mo sa may weekend to Stadium bulan do bata me ko tikendo bata mai San Francisco kito sa may da batali tumay ke baka nili bana katiko yani kalonga tatiko ng bula maro itiko baka bana ka ng bula meta bana ngona dan gay biro ngotin do matali tiko kina niti baka dena to kamanda Wale mo manda. Naka, manda.